Ina tu ampai kong kana tabata. Apa ya ko makajak mana nya na dari to borro. Kada ite di bijat tadi itu galau salah. Borro ni ro. Iya takak borro. Yo pokong kana na ciamang kali ngabaca ci di nasui. Manang kana anak makwa mapakire-kire. Iya na tu tuli lawa. Nama dari to tu ya tu na beta itu. Iya tu madece matu kumaraja. Meteteh magi tuli law dogang. Asaba ang kami matopas na nabita. Makide nabita uli ramadece nga umakku magkasiwel ko hidi. Tauli hilalain manyamangi. Tapi iya ko tolio ko manyamangin na din alaw, ito lima susay. Supaya din na mabela pulo kidi po. Namo jit pidi makoto. Yan yoli rewa na cia rewa jasi sa takiringang idui rewa tu na capu dui na kinrimelo. Eka makiro. Yi pada mati to ko toli kiringang ya gaga na lingi dale po Allah taala. Na din na to melo masampajan natahasisang. Nakala iya pa nasampajan kung kay pasinga na vita. Ay kamakiro. Jadi di matomil lawi. Yan to biasa ibu-ibu ya ko da makadaya ko makajay batin na lakay na mapuji po. Sini na sinetrong inay tamano. Warhungin na gimana na lupelo masiki. Sisan na macan rilakay na po. Napay mo to matahad yun. Mga kakadya si kiri na subhanallah, subhanallah. Ay, macan rilakay niya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih wabil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Sidendapan, dan insya Allah semoga kesemuanya simatana panenungan ipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasabah iya ro tepa tanya idi punna onro na tepa o kwilalang ngati kung Allah Ta'ala makatani bitonji ya ko ali na melok patamay dibola rilalan na atita idi ng tao mo pa tapi ako nalagga kung Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga maladda na khawatir kasinin na tao pandretay kecuali atas silang-silangan na narikuyolo inalagga tapak na nanyanyawana. Magkona na roto mangilaw lori po Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga niya way na niya tapak. Situngan na iya jama-jamat tayawan niye angka jamaah ko kapamapamulay sa pari joka na tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni magkada minggu peamang o kusiki masapari nasigi o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajangisa atau ukoy lalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kameman ni kenroy matu sa pariesi minggu peamang masigi aga nonroy ini kameman ni melolo masapari supaya iya ro saparita de dapat tu oko ilalan na atutungal linota iya na ro yasang saparita mapat tu iya kotak kok mate ki na de panadapi watun na loki masapari na saba de panadapi aso sapariro na mate ki agujwa dece
Ia matutu na pake tau pandrita nangka nasam maka da sampaja tepat tu. Ia ko suju pacapurang ni matu sampaja misa tania kememen ni untuk masampaja subuh. Jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki lo tatatoki manuju loko sampajang. Ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isai wesi bawa matu subuhe na mati ki sampajang. Na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si baba to masarang. Ia ko to si runtuk pada taruh patau beresal lagi. Iya ko to masara to mak beresal to. Jadi ia tu beresal lawa tau bila sampajang isumpu memen nia ro sampajang yang ujuyi. Ia ro beresal lawa abiwe iberesal lagi untuk ilak pesangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolok. Jadi mako mana tuh? Jadi ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang penting tanya kamu nama mako mana mau tuh dicengi pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni te sapinge tatto kami maniati tapalamperi sunga kupota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang iya ko takko mate ki nade nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapat petui idi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaja tapat tu makada ko pisa na pay sambung itutu si kupura isa subuh pas ini sambung ina ini na tau macilaka maka na lima ni hatuman ne masampaja ni ako magosip isi tengah jam na bangkaro dito 25 menit di na tunagan na iya sokongan nama-nama igare iya naro nasang hadesa na nabita angka narampe ale na panguluta Imamul Ghazali ukulalan na kita na iya ilimiddin aga nasang makada iya ro nabita makada umatku adalah umat yang terbaik iya ro umatku umat kami na makasing mau pa nasabak magi masalah ini si dedece menuju loko si dedece iya naro yasang mata jawat tu sampajam iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi ko Allah Ta'ala mate nekia pura ini kan ni untuk maki gua decing iya na ropas sabarang naidi salenge kakal ki okko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilalan na suruga sange kakal mananungan magi na to mananungan kilalan na suruga padahal amala terbatas nasabak usumuro di nasiaga nasabak pura ini akan ni untuk pigau decing ia koto mate jalan ngimat teru pahala ini tuh ampai para lulak ndak ya sang ini yang penting pepahangi ki jolo nasabak dena yang mana na tahu itu yeling aringang ngati untuk mapananunga decing termasuk di pasaparie namo maniha angka kekurangan to syukur na to narekuyule ni hadere pada mi to masampajang makaliya ge ustaz ko masampajang ato dilepak-lepak ia musuju na to syukur na maga pa ya rode nang kana kalicuar cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna to disigaru-garu sa dipapinat dingi mako manibate me lupat tuji na de na mo na me makanja engka to nang kana makanja-kanja bahkan madari to terri na dena to metarri na to terri angka to nang katu ya kan kuliagan ni melo terri na dena to terri dena melo mako memang kuang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilau ni kuang Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrete makada iya na angka tau mak jenne na dena husu o jenne na ipajana denu le husu kula sampajang iya nade na makanja peringaran ako majenne ide to nule matujui peringaran ako masampajang ternyata terpengaruh itu kemudian iya tuh baca okilala sampajang kan angka J2 baca layula to iya kotor rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi aka siya baca karena katalu to
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kataluto. Iya ko ulama papiki maka dia yulangi gangka akatalu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahangnya supaya tesangi makada aga bedanya roh. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi pukaha ulama hukum makada yulangi gangka akatalu. Iya ko patasawpu makada tak bagi telu. Si salah dia pada kata kira-kira kau maka ada yulang yang katalu si bawa bagi telu. Ade. Kaya ya sayulang yang katalu ya kau papiki maka ada baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ulangi. Ya kau patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olona pangalatana. Pasuju mana ngilar ro alim. Ya kau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujuk mana ngisinin dan apa semua pakitamu paling kalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujuk mana ngikulo na pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na watakkalemu sel wat di makada utumu toga mapat di lakai ga mapat di udwe ga ciapa aja orele ga ciapa aja to suju no kulo na pong Allah Ta'ala ni pasujuk sinin dalasay napayilaw makada epong talagaran nga iya. Yan naroon kada tak bagi telu denah kada yulangnya ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamula wa takkalewe lan ro alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalan wa takkalewe. Kagayasan pakita na pasue akalang ipasuju manang. Yan naroon ipasompa yolo na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina angkai rilalan na watakale bila saya garo masalah tagay pasuju iyo pangulo na sabak atamanamoy ya tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manangi insyaallah husuk ko to nasabak mo bagi apa dega tahu dega masalah apa padalian ni masalah engkau tahu dega gain ranna tapi itu 5 pangiwas si babay na engkau tahu dega gain ranna angkain ranna makai ka tapi ako rumah tangga na engkau tahu anak na to 5 pakiri-kiri siya mang kalinga baca tapi maka kanja matun na si bawa bayne engkau tahu maka kanja anak na tapi matun na to 5 pakiri-kiri engkau tahu makanja matun na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya tuline masih salah jadi yang kamana tu masalah na tahu engkau nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe boleh ni po Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan ka tau dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori po Allah Ta'ala tu nasaba pangulo binamit tu po Allah Ta'ala ya tu ina tu ampay kong kana tabatta apa iya ko makanja manang ya na madari to borro kada kita di bijat tadi itu galau salah borro ni ro iya takak borro yo pokong kana ada ciamang kali ngabaca ci di nasui manang kana anak makwa mapakire-kire iya na tutuli ilawa nama dari itu ya tu anak beta itu iya tu madece matu kamaraja metetehi magi tuli ilaw dongang kena tu nak kada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko beta sisa ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang mamay nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang de itu jadi makin jadi kadang-kala tuh tapi aja mo kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kehadapi asabang kami matupasan na nabita makide nabita oli ramadece nga umakku makasiwel lakuridi tolli hilalain manyamangi tapi iya ko tolli ko manyamangi na din alaw ito 5 susay supaya din na mabela pulukidi po namuji pidi makoto yan yoli rewa nana na rewa jasi sa takiringang idui rewa tu na capu dui na kinrimelo ka makiro di pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lingi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajang natahasisang
nakala iya pa nasampaja kung kay pasinga na bita. Ay kamakiro. Jadi di matomil lawi. Yan to biasa ibu-ibu ya poda makada ya kumakanjay bate nalakay na mapoji po. Sini na sinetrong inay tamano. Warungin na lawi mana nalupelo masigi. Sisan na macan rilakay na po. Napay moto matahadyo. Maka kanja si kiri na subhanallah subhanallah macan ringila kay mudupay ni gasuro ko watun na makanja de wak kasibiyang itu ialen no pacoba napay mainga idi metom milawi makiro jadi aja tasalapahannya di tania pacalan na paturo po Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe ki itu. Jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadap. Magyo ko agamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de. Iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kan iya kok adu pura napatan tu po Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabi ta ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani na bebaskan po Allah Ta'ala iya angkai asam na tarokyo ko neraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya roh. Iya jadi ilawi nasaba si sabbu tau tu ipalempa puluk ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya resang pak dong ya sini takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun boleh pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makay po Allah Ta'ala iya pamasiku yasa ini ya caiku. Coba ina mo masukara kung Allah Ta'ala ko hindi makadawi atakku tapi ya kung kadi mapala tauba yasa ipamasin na po Allah Ta'ala yasa ya aja tamangingi maloliso apa ang kami matujit yasa dosa langgana pada may makun rey pura ni kamat na tulang kamu pimaca copa dosa langgana niya to ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi dosa langgana kami mato mako to pura ni na to baka makoro nakatanilalo timun astagfirullah sana baja mana nasi anu dasar maka itu deh ang kami tiasa dosa langgana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah. Iya, maka dia deule sa disalayar. Kami itu mako tuh. Maka dia ya dina deule tahang itimu kukung kagagah. Itu kita mako tuh. Angkat tuh kami bicara di nanawanaway maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura dina pau. Pura bitu matu nak rasulullah majanya aja rona. Na pero mai maka bos tengah birulah sisa nama aja naruntu sina pausi ina tiasa dosa langgana jadi kami metodo iya nanti nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji puang Allah Ta'ala taumal laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kene makade at-taibin cicang itoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah Ta'ala tu iro ta lang kuliah ya tu ampai di opo agama selengi maka may galala pa ang kasampajato ba ang katabakkuro apa maki iya ko i-ranking ibadah padang kamana tuh kaya gaton rita kapoy kira-kira pak dito to na yamanan na tayo muli maturito ng inabita maka da suku pa pada si denule apa ang kataw masike kataw makuto ang kataw kusuro mas sidak ka sike pada iya betul kan na mas deremo tu tapi metay reking
Puramu ipasa sih. Itu masumbang inasa maka kutana aga mengurangi akin bawa we ka papakutanana tanana dire bawan nah. Iya, kato makoto angkato to we makalomo. Tapi kidi pasangi aja lalo tamasik. Aja abas sakit. Besakit. Desi sa gaga singaran na to seke pa namo to seke cacatu. Yan ang kataw masike pa de ga mate to seke de ga to teri. Iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikap di anim. Betulan laban ikiri galami itu. De ga sikode mita. Law si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batunisang ni te makada mara na makada ambo upa na so sekat di pato biasa ya batu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masake awas sakit yo ko mabas sa je tawe tak kajanna te ko mati we labai kasi tahu decing tahu patu besan biasa lalu tuh kata makada iya na de na ta masuru gai makuran itu te na ta masuru biasa makotu gitu iya lo istilah lemni bate tak bahasakan nih lemni makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapi makin nabi tak isa suruh gaya sisa nama boleh tahu mate si tanang kataw lalo makade sahabat tahu pakalilian na sipa na yero makin nabi tahu isa neraka yero. Jadi ternyata nasabak narampe madeceng ite makan kita tahu suruga. Jadi nang kataw mate nak kada tahu we tahu pakanjaan. Yan iya de na tama suruga ay makura-kura ni tahu de na tama. Berarti tahu madeceng itu. Iya. Makanja ko tomate nang kataw makor. Iyo poko tulis sikap dian ni tahu. Dega kataw jadi aja ta maseke. Pada itu gaga pas safari maseke di. Dega Dega rewo pilo bolana. Jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna tau angke masidaka fis sarai riwattu masagenana wad darai nan nia riwattu macipila. Yan nanti asal takwa. Iya kumakadaki saya hamba bertakwa. Jolo bunga wah. Dena wa di makadabate bertakwa ka. Iya kumakadaki selang cocoknya Pak Tupura nama sahada. Iya kumakadaki tau matepak ka. Pai jolo. Dena wa di namuna bitta nam parato sahaba aja kada aja mau kada matepak asal lemak. Aga tanran atau matepak narampi pong Allah Ta'ala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ng Allah Ta'ala ang kakedok ko tin tergerak makikapa ko waling contoh supaya pasita pahami biasa manang ya anak daray di makun ray ito di arone biasa kalolo ya biasa waktu ta kalolo nang kanak daray po jila nape natak putay asan yano ako garo gitu nang kanak daray po jila dairo weh napninak kadana te marwah marwah tapang kami tokedo yana riasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya kumakadai pak bange Allahu akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman iya ko padamu aitannya apa nape salam iya korangnya rapi maka kira-kira kok bange tayong kagakedok iya gangkuliangan nah suatu tingkatan na selang tau matapa buana takwa iya sih na yero ihsan de nagacau tanre ihsan ne apa ya sangi ihsan mapidece iya ko mabassa ite na tumabassa mapasiwala dece mi asanna iya ko na paudece ite ni paudece to mapasiwala dece mi asanna tapi iya ko masik ke ite na tumabassa iya na riasa mapidece inuriasan ihsan maka di po Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin iya po Allah Ta'ala ina na po jilada tau angke ihsan iya iya kung kabalibolata maseke ay sukuru ni nang kabalibolata maseke tulitalinnya gaga iya na tiyasan ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isa lama yan na tiyasan ihsan yo pwede ko masike ite tumakalan to siya kaperangan
Baranna chau si selle moto aja la yolo. Angka matu nang kanasa mo papitatoy. Ko itu ide na ko ihsan. Iya. Ya ko ihsan mapidece. Yo pwede ko mani mabasa toki. Kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makara bigyan nalurang ni mato ko ani. Itan niya to. Mapasiwala dece niya san niya to. Iya mi ko majai tay na to makanja. Yan na riyasam maki buah dece. Yan na to napujila da po ng Allah Ta'ala. Tapi maraja-raja di. Yan na to nakatalo aga-aga to. Wala idece tau mapija elokoriko. Wala kung kataw mapija elokoriko batungan na paujaki, nagaki. Wala idece. Tuli ilaw dong. Yang kedua, oto ko magkasiwer iwat to namanatin ro na tao. Sampai jatahadi. Nasaba rahmat Allah itu turun. Iya to ko tangaban ni onron na to pamase na po ang Allah Ta'ala na paturong ko lino ina machawi pamase na po ang Allah Ta'ala ilaw don ni namodon ra kami sampayat tajama ilaw don ni makade na mita melo go tama suruga masage na lalang ya mola demo antari desa kilo pasarap pa din na supasa makole ba to bate tama suruga mo may kolari iko manipit pintu na suruga kay kami mola tama ya dahulunal jan nata salam na samita pokok na salama ko tam suruga talumo mo jam nomor si diwale ide kita mapija la koriko oto ko masampaja di waktu mana tinro na tawi nomor talu wajaran inra na taw makin ra ngayong pesawat bali bolata macicil motor ini palepa insyaallah ta maki suruga dena mita talumo jadi latu tati siya ka pa Usman. Hindi, makakapakagiatan. Meta-meta sa di napakalo ko sa pari. Jadi, dito yung umit pa. Jay wibu, makutana mak, makadalato tati siya ka. Kemudian, makadaka ona iya ro pa kasibiyangnya tak bagi moto, kegi tonroy ang kamana moto suruh kecapan. Tau matinulu masidaka kita rongi capa angka lalu tu tau masumba nasa nabita deni pares sama lah de angka ko hadesa ba ululong ura na pengajian nga guruta Kiai Asri Kasman LC guru kami usap pa hadesa na engkau lulong dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makaday na bita ang kataw ko surimonri napay malala pada masak ni jampu denalo to pada masak napay malal para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malal ko baranti na jampu na makaday po nga lata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pilreka nga okon ro kami na matandre iyan na ron akadaya ro tayo pa siya to kumalala ni te si pada si tanga makadawing kayano makutana makigiyano na nang kakisibaw malala magnatat di bawa makadi malaka ayom sapay nalay po ang alata na pindro ko ro kami na matandre jadi dena lo pada masar si pulong dito ni timbang nga mala na dito nalalo ko lente ang siratal mustaqim angka nigel tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makadaniga na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makadaniga sumbang biasa ni masidak ka de ni risa makadaniga sidakai si bawi ro to sidakai de to ni sangi makadaniga sidakai biasa ni ka depa man rasa memang depa makadabi ko cara ustaz magatuwata mapayan niya beren na ita pada ko kimasige karena Allah irisan makuye namakay ka pasantre poko sila ben ka 20 angka uluala angka sa din na pasae may ka pasantre pa kapala koran may ka kato pasantre na napipingi guru tas wahidi ngarapani ko sa hati jadi makay ka pasantre tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o kuto pakire miskin o kuto masiko la makapala o makade angka tahawi ustaz siaga pakkamajana si ulang o makaday 250 atau makai 500 sabu
Iya talinga cik dia anak aku tu utanggungi pakai majana tapi aja nata podami maka dia wajaran nih milau tulut toka aja nata pasti runtuk transfer kak bani jadi aron anak masih sekolah deni sama kada ni kay bantu salah saya matu makapal anak to si runtu ina dia nang kaniris sama kada iya biasa wajaran niya anak batu nama sekolah iya anak ede to ni sangi makada iya biasa bantu ka iya narona sa roha desa tau masida kay de ni sangi makada ni kana sidak kay tau isidak kay de to ni sangi makada ni sidak kay yo pokoknya tay bantu nasu makada dia tu musalah saya kira tanya iya kay kagani mamula ni mo bantu naitay ni mano nasa wah iya tu biasa mano yan weh bumbas itu yo poko de na nirisang alena de to nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo poko pasipulong ngay na yatingin na payaling ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de na langsung tama dagang kuliahan nih sapaki usahakan nga jati sangi usahakan ti denis sangi tatalipong iban nama di mo to denis sangi nomoro ta makadaya ni gato kadaya aja nati sangi karaban ni atan na po ng Allah Ta'ala pak iya to je tu masumbang madari to kaja takajan na makada iya naji matu lay parotes iya ko si di juta na sumbang nasana na tapo iya ko 20 sabu po ng Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tabali iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo mo di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapo iya ko 20 sabu sa po ng Allah Ta'ala akan po ng Allah Ta'ala manyo na 20 bisa mo na sumbangan iya lang pinangkurang iya ko si di juta asa na pertama kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab gitu. Salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dah nampaknya kau cek dia ipungnya na pinangkurang itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak nayala aja na nampung itu nak tayala ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tapu tapi aku dosa sudah sumbangan ngabuk na tapu sana maka kira-kira kalau injo nana iya kau dosa sumbangan na ya na tapu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu po ng Allah Ta'ala mapinangkur kalalo dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kangat jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida ko na pasida kay yawana cik de iro iya ko de tu lima karawe de tu ya ule makitu sa pak masuli-soli ko mako itu ne ko nana itu masih kola megay gato ya to na ko masumbang aja to na titay makada di siya gaya sumbang aja na titay patama ba ni dita ko kantong nang kana chilengang lalo tapatama ni aja na titay ko ng Allah Ta'ala to makada ya ko tak ko malinga din na bilangan nga de to baliw bilangan ng parewa kami hada sa ko siya yo po ko malolisu lima pura sigat tang soro sitama 5 deke si salat jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpaturan ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu aku pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miacam sa barak ko tega ga mulolongan tapi ubaca hadis ai de ya nang kataw mas sumbang na mo puji riale na mo kapujian ni o mas sumbang melo miacam degaga apalan na lolongan polo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resesen atau mas sumbangan pangilo na ito ko Allah Ta'ala ipo wilawi taumat tarimay nilaw dong aja na to mas sumbangan pak dongan na nabita ya nilaw ito ipo iya ro taumat tarimay pasidak kapwa nilaw dong aja na iya tau mas sidak magay makuye degaga tau matarima pasida karya angkaga degaga tau kegay mi ria tau mak berewe makanya iya ko tau dena ria milau dong namo ria iya matu wat dito itarima pasida karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira
Yang kedua, engkau pa pangilawan na nabita, aga pangilawan na. Puang. Talengi apalang tahu angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Jadi na tu ampe kong ka aga-aga ya bereng, ia makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malango-lango ni tapi aku ya anunan remong patuh bawa ni. Dina paro. Bereng ia makanja supaya Mario ite tarimai namoriaki angka apalah talolong tanya mi pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu maka oh iya gagai namoria narik Mario mu itu ya lengi tanya apalah sumbangan lolong apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi talengi apalah tahu angkai purioran ni umatku. Ini kan. Jadi itu kau tahu Pak namo dia anak bereng. Ya na tu ampe makanya Nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka lakasadaka. Mi cawa-cawa cak beru nasaba. Ya tu kau tu mi cawa-cawa na tu sidup patay na tu mi cawa-cawa. Tappa masanna ngatinna. Weh basta payan para dia gaya lagi. Mare weh mi cawa-cawa kau tu siruntu. Ya na rumah kada menggembirakan. Purioran ni. Inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betungan igembirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makanja anu tak iya angkat apalah itu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tuh sina tu lipita tu dia cairi maka mana aman angkat tahu mako itu nasarnya Pak Bupati seret naso maka datang mata ko boleh darah itu mata ko boleh galung 45 nang alena tama masige pitau si tamaranak dipelen der we tanga abuna takko na letu bolan tu di mana na mai ini nang katonya na nama pakere-kere ini atau stres mana ide to mata ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau pala jamo tak kada aja Pak mandari mega toje tu tulis tangnya na salahkan yana cakaru do nasa sita sih padahal maka dia setangan ada juga kasih upi kau yana dalam masalah kang itu iya jadi dia kan tahu Pak we cede setannya sih na cede iya nama pura nama genne mabela-bela itu setannya pada kau pangion nae de kan aku mak galere setannya maka bela maka nama itu cakarudu ternyata setan apa cakarudu itu namo malaikat iya malaikat apa cakarudu tu tahu ni sah pakoni upala tu pece dia ya namo tu malaikat pecah kerudut itu iya nama depi malaikat emangnya ke malaikat pamasere inak magampangi matinro ita ni gare kaya kabat tu cakarudut nomor si dia ko mangaji napai dua lampa na baca tulis gilingan di barisi dia saya gaji itu melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made ni setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Pak Umar si salah batin ya ko Umar ni lodo nalakda mangaji nalakda supaya mat di setan apa ya ni ladamu ya tu mat di setan aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kayak kawat kuno tu cakarudu ya ko tu masikir maka mau baca nih bilang tak dina bawa ki matin si kah itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama mana jenak kabako mata tulimelo si kerapakam na makandang ko balorondangin letu je subuh deh na marigaga iya mana ko stase na peje 15 menit tuli nagalulu ni matanda itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai ina ya nenre pakatok ba ko mimbara ina deje gaga pura mi menre matan na bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ya tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila mampu kasih deh maka dia setannya we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini dia aja tulis setannya salahkan deh itu karena resonansi makanya kau bola dia namanya matin ro matai koto monro ai makalele tu bola tu nulle makurangi waktu yang lima sempaja nulle makurangi mangajo tu ina tu nak kada nabi telah tajal buyu to ku makabira ajo pajiki buruk longi bolam
Jadi Rasul paja sunat bawa rewa aku bola mau jama supaya nonroi malaikat bola mo. Yan ang apa ini maki buah bola makalelep apa ay pasibolay WC makamara. Yan ko tama WC baca ni Allah min auzubillahi minal hubsi wal habais. Lari masuk setan loki kamara. Di makanya onron. Iya to tai patama si opi kamara monron na tuliok ko mero setan maloli su tuli male pa ko tilalan. Apa ini mato maki buah dengan onron to na mega lasak kenek na sama tuli sigaroy. Itu sampai to pandai tayo na pasaran nga makokoy na si bawa niya. Itang negara kalilian na batin na di makiko bola. Seko ni roh malampila de. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.